Om Swastiastu, Rahajeng semeton titiang sareng sami, tiang wantah mersidang aturang seksememping banget, sepengrauh niki sane muaste sembako. Di masa pandemi niki, tiang sampun boleh sumbangan sembako niki, sani daging niki, beras, mie instan, sareng taluh. Nah niki sampun banget sekali niki ngewantu tiang mangde cangkem pon tiang mekedus. Nah yang dados tiang tunas kedepannya mangde bantuan-bantuan sane BLT niko tiang tunggu sekali mangde bungut tiang masih milu mekedus. Kinten wantah hamun niko tiang ucapkan Sembako, Pak. sing man sembako magus bapak maro melajah ngomong maninya nawang man sembako seken kan bisa pak ngomong di muka gitu. Oke, tuh. Iya.